Hakati. Hakati. Nyombai. 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 Malaysia. Sa tangkat to kat nesngi habaka jela Meghalaya kan shimenta budget ekonomi khmat shakain dorbar thawain ka bahe akari India kata ka parlimen budget iki member of parliament nagal yang ka party congress menta ka sing khan riturik yayong kala pelong ga jinyalang ha umsning naga benta ban pensyai halor kin nongrim jong ka seng ban panji kersan ni pajba naga benta kertong MP cha lok sabha ma Vincent Pala na shillong parliamentary seat ban lingmi khmat shaka parlimen hagane ka singil ayodan bentalang na duba PNCM u Dr. Celestin Lingdo MLA umsning constituency ba Charles Marngar MLA mau hati constituency lambat kiwe-kiwe kinong ilam ka party congress bat kinong kesyan ka party Nidang kum ni day namar baga kongres parti kalabu ya kanong kemen ban ya gaya ni hak artikel asba saw sectional lakren syai ba karilon kasi ganja karo jongi kahap aga sectional kapala na kajong kertombat tindaw bat siap kapala na kajong karukom agadi yaday kasin syar sinong san syar tao kapala na kajong karukom agadi yaday kasin syar right kapala na kajong karukom agadi yaday kahima kasima snow tenat kanong kandon kadorbar sinong umsning snow tenat kanong paglalang kadorbar hima melim kadorbar hima khairim kadorbar sinong noper baru ki long way na kichaman jogi rivli ki dorbar shnong snowy oi shado Rajib Pandi hanga kuar padang draft ya kasiban third amendment hanga drafting stage barmana ya kasan syar panchayat parishad agri thor ulakran shai hanga kuar by discourse ya kani drafting barmang ba kapan siat ka parishad kani manlong tang hati tikiri thor ndai hati long khasi jogi namar gidoni gidor barshnong gidoni gidor parai gidoni gidor par hima gidoni urang bashnong gidoni menteri shnong gidoni sardar shnong gidoni metabar gidoni lenda ipai pa nakatao lapelat lagi naga 73 amendment kabagong kapan siap baga parishad bandai tuan ke BJP bentang asalai lapong umsning pancia yang karat ngobu kaserong bobu parishad banua yau rang basno asalai masku aludon bantolam di pakindau bersiap jawat yang nusyuat kapor ipai pak midon bok dangdon kami kongres kajongi kabasumar yang padu menta ngidang yang lainoi ngidang long lainoi namar ba ka kongres parti kebayada yang ni ngaken mo to por ba hai put karai borang basnong usor basnong menteri snong kimnasyo ban ai certificate yang nong shong snong kimnasyo ban tho kanu kapot baru hari long hasil janja ketemu boy lumar lot ipat ba genggam lang ikot ibarat kena bantau orang basnong habis yang lain yang isi office apa blok office nak benda kita musong snong orang basnong dong snong waken arbus view syakem pasal set kodok usor snong waken nak ada bana orang basnong umar mengai kalau orang ginto Komisian Sopor, apa nilai Supreme Court orang syai, lapan kami api, artikel asas sawar, sectional, district council, firman pantang orang basnong, yosor basnong, bandrekam, kemenjang pumut pugat yang karilum kasih kejongi, mana baai kena kaikiar, tapi JP, na kongres parti baai ini, snow. Mereka kongres parti, apa bu ya jangan besar, iba scam banyada yang karilum kasih. Banam ilong pi kasih, ilong pa kasih, ayo kajong kajila, kinang san, kinang roy, katung kadustur kajongki. Kata kita kongres parti kami, nyo ya kajong jela, kosong terkena ispan nyopar, dari magis bun mensin juga kongres parti. Pada day haga BJP kitang ka sok distrik yone yo. Kapaman yang sasa berasam.
Region Bok, pagidam ya ke Kongres Parti, ke Bakuloy Bensim. Paniada yang ini highlight gon yang ini, peragu mentang ilong kumne kumbang ilong. Dari namar kajing baha ke Kongres Parti. Ipaita pios namelam kajing mot ke Sarkar BJP, bawa dia ke India. Naik ke Tengah Bharat. Ani yang kau ni nagai naik ke Shillong naik ke Nagari Bharat. Ipaita yang keren syah. Bapek harusnya mengenai pasal punyau. Kihima kasih. Habang yasoy yang agreement of accession, annex agreement buat ke India. Bukan yasoy buat ke Bharat. Oh, yasoy buat ke India dominan. Hyundai panlek kat pemon. Idon ke agreement ke Syai. Kali India kali panlek kumbakan. Oh, Kiwan kipati ulun. Ya kabadai banjer kerteng dan jer kerteng. Wan ka VPP kaong. Oh, kepai ba. Ko kinong sungsna. Nagabata ka ribat ka jay panriu. Ay latse yang isisim. Ya kata ka bangsap. Kabala pendko ya kasishar kadar po kani ka jongi. Andang iwan mangi hakabor. Ngin sa penduk ya kabangsa. Kabombay, kabadko, baro ngin sa pendek. Paiba baro, ngidey ban syay kane. Ngiya kran ya ka election MP, amday ka election MLA, amday ka election MDC. Haus dem arahajar khatlay ban syay. Haswaju arahajar khatlay ka umsting kangat hanong po constituency. Ang dalawang ka delimitation ni ka-opening constituency. Ngayale election unyuli ube MLA baningkong jong ka-opening. Arbo prangut ki MLA na ka-parti kongres ki Jok. Ni Bemla Bantao Sarkar. Ngatray ba pensingan in menjuri kata. Ka-parti kongres kali krok, kali pengek, bat kali kerbat ya ki laingot ki MLA independen bat ni ong ki ale wan bantre lang kai kadau kalong Bantao Sarkar don kam lai po wengut nrupongut ki don ki MLA marsteng gadai lai po bantam ya ulai po don kam lai po wengut mentangnya kerana ke election MP Sanspa Saubu Saungut Hapo Lok Sabha KMP Nabarok Kawai Kari India Marsteng Gede Arspa Nyopo Arngut Bantao Sarkar Hadali Don Kam Arspa Nyopo Laingut Mentala Adai Kapor Bantlik Yau Kwai Kata ka VPP kata ka UDP hagari India barok kawai kanamut kidon ki kandidat naga parti jongki kajubat kelong VPP hari India barok kawai tangguwai u kandidat kili ki parlok sa Garo Hills kinsaong Garo Hills meto Dungjang VPP UDP ro tamu wayu kandidat hakali India baro kawai NPP don tang argut ki kandidat jongka hadu mentah hari India baro kawai Henry day maki baong lalaki paiba ki menjok ngin sa thau ke sarkar mat ngin sa ai ke sarkar ka jingsin syar ka mathui tang uwe ulah mo ban thau sarkar Nakataga daw nga on pagta. Yaka jingkren jong ki leader jong ka VPP, UDP, NPP, say nakatari pia aryang na donut. Kan sa siya iktar. Lada pia ka jingjok yakiru. Kinomla Bantao Sarkar. Ka NPP ka bayalamya ka Sarkar.
Maki lele tiong nginde ban khuslai ong ke NPP. NPP kalau dia berai bang kesan yang ini. Ban Konrad Sangma Chief Minister jongi uang kumne. Kenang bagi pak ba kinom keno batau Dr. Bong. Kadon ke jingkren. Kebau Chief Minister jongi Ukraine habau lek kenbas election hajalu para. Ngantem mereka Ukraine hanya tin Hindi kibas sotu biang kibong sotu ngan sa pentela kasi sekarang bahas ngap ya kajingkren jong Chief Minister na ka parti NPP आपको मौका मिलेगा और ये मौका 19 तारीख को आएगा और 19 तारीख को जब आप मोदी जी को वोट देना चाहेंगे तो आपको किताब के नक्शे पर बटन दबाना है यही मोदी जी के लिए वोट होगा और ये uang kumno ngan kren suki nama ro kren step आपको मौका मिलेगा और वो मौका 19 तारीख को आएगा अगर अब प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देने चाहेंगे तो 19 तारीख में किताब के नक्शे पे बटन दबा देना और वो वोट बीजेपी के लिए होगा अगर किन खसी गमut kalat kan sawan ibi bakata kalat kan sawan haka kendai tadi lada bikwa man ai ka vote ka jong pi yau Prime Minister Modi John ya ka syap haka dur jong ka kot bakata ka vote kan salek sa ka BJP dehang ne bakatin kasi ga ong don kisuri ke batuk speak langbra ka BJP nga ong kadai ka suri balik bak pensingan iladap keren bak Charles iladap keren kamha nagabanta jongi kinit pai kamha nagabanta jongi ki Kristen Henry ka NPP ka ong ai ka bot ka jong pia ka dur jong ka kot don ka kot hangne silang mat lau tang uwe budang jong ka sokti mi ulotos mi ka BJP ai ka vote haka dur jong ka symbol jong ka ki kata ka vote kan ne hi bat ka ki kata ka vote kan ne hi bat ka Congress kan sa ai ka jingeda ini nga presang man pule ya ka manifesto jong ka parti BJP hito ke badan mobile pila man download ki manifesto jong ki parti paper kadon ka PDF file ko lagi on hakane ka PDF file haka slaga ba pra ngan pule nang ni khnang ba amde mga thao mga ka ei ka baka parti BJP ka ong kalong kumne virasat bhi vikas bhi point number 1 people's dream of 5 centuries of the Ram Mandir in Ayodhya has become a reality Pilayoi, mano penkentangnya kata Ram Mandir. Umdeu sadhu, umdeu ruplay, deu politician. Kebaar, renovated Sri Kashi Vishwanath Temple, Sri Ujjain Mahakal Temple, Sri Kedarnath Temple and others for the revitalization of ancient traditions. Kapag BJP magkasorkar ka kam sarang manong ki temple baper nila pantmay ki nila sinabhay ki ka jingkli ka mga kwa manburi di paita bang sinayin mani day ka duty jong kasorkar se kanay bang sina temple day ka duty jong kasorkar ka duty jong kasorkar kalong ai ki kam hagat kin hindi ngong rozgar ai kam ai jam ya ki khon samla ki kam sarkar ki balai ki don kat no tali but haga sarkar ka banwan kat no tali his presang ban penmi ki kam ki batmai kata ka subject kam don hapo ka manifesto jong ka BJP house ne mar hajar khatsao
Prime Minister Modi Wong ke black money ke badan Syari Pareng ke Swiss Bank ngan sawanra alut sepok ke India penduk ke pisah siajar masan sepak ke barim kenang baka black money ke luar pai haka jubak John ke Reserve Bank John ke India ya ke Supreme Court ya ke jingkeli ke baong kat no ke pisah ke lawan pai kat tum ke rikop jompi 99.2% kepisah ke lawan pai. Kebajak ru kandai ke belakang ni. Kebajak kadai ginong gendong gibong tip babli. Benhap ban pendelai kepisah. Don kepisah kepala sudut hai kata ke belakang ni. Kat sanlak ha akaun jompi. Lapoi dem. Amdan syu bayar kiran mentera. Ab check-in kahai. Acharin mila Acharin mila ki nahi koi bhi nahi mila ka party congress ka on tune ya ka ei ka congress ka ladable ngam kwa ban repeat Henry haka election manifesto jong ka party congress ngiru ngibu ki jingkulan to ka bala sispa sni de ka congress ka balale minta ke parti kongres ke on ladani wan pai haka bor ha Delhi ngin sawan ra kawai ke ain ke batmai bakata ke ain ngin ong ke minimum wage law